إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah. Jadi naisap kita niyo zaman na to ini. Waktu parsukuan sing untuk mulia waktu bihaon ini insyaallah matampal na kato taniw katan insya. Anjali kung nanak na isap siya pengajian kato taniw serta pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala tungod pakarkala amuin pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari na kong palugay tukbal ko yung guru na tukalasan wayron na ruwain kay Sheikh Abdullah Yasin fa yatafaddal siyadatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala munadiyan ibadahu al-mu'minina khassah wa ibadahu kulluhum 'ammah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا innaka ala kulli shay'in qadir. Mahuli mga umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biya nasin agi yari na isab kita niyo waktu anuin kaya suko kato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap bihini waktu amuin biya pag bak niya kita niyo atau piyapag ingat niya kita niyo tiranan sin programa sin ni Darul Islam. Alhamdulillah dahil hasabab ito mga barhurmat in topic na to dumini at tawban nasuha. Biya na sin parman si mahasud si tabaraka wa ta'ala tiyawag niya inipon niya bar iman tartanto damikyan mga ipon niya katan sila amuin sakop langkum sin partawagan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nasabot na to si Manali Mabay in tawag sin Tuhan na to Rabbul Alamin pa mga ipon niya bar iman maka kasiyaman nasabot halom sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala mahamul liya kahinapusan sin tawag sin Allah ta'ala ikakasiyaman tawag sin Allah ta'ala kato amunain ayat nasabot na to ito hain doon amunain parman sin Allah ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat Tahrim ayat hikawalo. Na sabot na tuin ginisan sin hatihan sin iman amano iban sin kasangasangahan sin iman. Iban bahagian sin bariman. Iban sin ayat amuin pagpakitaan sing kita niyo amuin bang nato kabayaan ingaton hauno kita niyo tutumpukan na sabot pag iyanon ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kaya baita panafsir sin Abdullah ibn Mas'ud extra sin pag iman sin kita niyo amunin ayat sin Allah ta'ala nasabot na to nakauna
Afarman sin Allah Ta'ala, summa awrasna al-kitab alladhina astafayna min ibadina, wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat, biidnillah, dhalika huwal fadlul kabir. In bihaon, hakay na pusan tawag kato sin Allah, hikakasyaman tawag. Ya ayuhalladhina amanu, tubu ilallah, taubatan nasuha. Mga barhurmat, mga katay manghuran, bariman, muslimin, in taubat siya na, hati sin tauba siya na al-islah, ma bainaka wa bain Allah. Hati sin tauba, amaksud sin ayat ini, para yawon mo in unun na antara, parkala mo iwan sin parkala, antara sin Tuhan mo. Antara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Islahu ma bainaka wa bain Allah. Parayawon mo, in antara mo, parsugpatan mo, iwan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Tauba yato. Ikaisa yato, amuin hati sin tauba, muna parayawon mo in parsugpatan. In connection mo, antara mo, iwan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Dahir wa batin, in parayawon mo, in kakahinan mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin, amoy daakan niya, kay mo, iwan sin panglangan niya, amoy parayawon mo ito, agarun mo. Ikarwa, al-isla fi ma bainaka wa bainan nas. In taubat nasuha, parayawon mo, in antara mo, iwan sin pagkahimo manos siya. Ikatunya islah fima bainaka wa baina nafsik. Parayawon mo, in antara mo, iwan sin ginhawa baran mo. Tuyat to in parayawon ta. Paamuhon ta in uno-uno na antara ta, iwan sin Tuhan ta Rabbul Alamin, iwan antara sin pagkahitamano siya, parayawon ito, paamuhon hasara, patay-tayon hasara, kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban parayawon ta isab, dayawon ta in antara sin ginhawa ta, iban sin antara sin ginhawa ta. Na apabila in kaaunan nasabot yeto, amuin antara mo, iban antara sin Allah Ta'ala, mga daakan, biyanin pagparayaw kaniya, daakan sin Allah Ta'ala. Ito, atin niya parkala, dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala, daakan niya, nahaman-haman mo in daakan niya, napahil-pahil mo, nagaan-gaan mo in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ito yung parayon. Na habihet to, fatuakidun niyahta, ala an ta'uda liitmamiha. Bukuhon mo niyat mo, ay pahuguton mo in niyat mo, doon amuin magbalik kaw, padaakan yaon, amuin sampurnaon mo na indaakan sin Allah Ta'ala. Atin niya, pahuguton mo haniyat mo, magniyat kaw mariyaw, amuin doon balikan mo, sampurnaon mo, indaakan yaon, nahaman-haman mo yaon. Ito, antara mo, iwan sin parkala, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila isab, in kaaunan yato, antara mo isab, iwan sin Allah ta'ala, daakan, parkala, daakan panglangan, tajawaz taha, ay nakaliulakad kaw, hadaakan sin Allah Ta'ala. Damikyan, in mga panglangan sin Allah Ta'ala, kay mo, in narugtol mo, in panglangan sin Allah Ta'ala. Hanasabot ito,
Uno hinangon mo, turja'u an dhalika tajawaz. Magbalik ka matuhamuhin na liulakad mo, na haman-haman mo, atawa narugtul mo, maun pa ilat tarikis sawi. Matukaw padan mabuntul. Paaturan sin Allah Ta'ala. Uno-uno na antara mo iban Tuhan mo Rabbul Alamin. Ito. Parkala mo iban sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amon to yung taubat niya. Na adapun mga bariman, in mga daakan sin Allah Ta'ala, in daakan sin Tuhan, in mga daakan sin Tuhan, in siya mataod, arpun, hangibo, in daakan sin Allah Ta'ala, in daakan sin Allah Ta'ala, kaya baita halon sin Quran mahamulliya. Hangibo in taod niya. In katan daakan sin Allah Ta'ala, hangibo in taod yaon, katan limaslahati hadal insan. Hikarayaw yan hamanos ya. Hikarayaw kay mo. Hikarayaw kay mo. Bukon ito pagpasigpit sin Allah Ta'ala, bukon pagpahina sin Allah Ta'ala, pagpalam mahamanos ya, bukon. Hasihan niya namayan, hakahalan niya namayan, hapakaradzaan niya dunya akhirat, bukon ito maksud, uno bang uno, hipagpabugat sin Allah Ta'ala, haipon hamanos ya, buat malaingkan hikarayaw. Yun. Katandaakan sin Allah, hikarayaw kay mo. Hikarayaw hamanos ya. Damikian adapun in panglangan sin Allah Ta'ala, unato din siya kebeta rin sa halong sin Quran, hangibuin panglangan sin Allah Ta'ala. Hangibu kebeta fil Quran al-Karim. Ingkatan panglangan yon limaslahatil insan. Hikarayaw day sabyaon hamanos ya. Hangkan kaulangon sin Allah Ta'ala, uno-uno na panglangan hiaram sin Allah Ta'ala. Di mo dugtulon, hikarayaw ito kayo. Dahil naman haseha mo, hanyawalihan mo, hajasad mo, haherti mo, hakataan society mo, hatinggalan mo yung panglangan si Allah, hikarayaw ito kayo. Hikarayaw, hamano siya. Na, upama niya, hambuk misalan. Upama niya, hambuk misalan. Daakan, iwan panglangan. Farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad dhanni. Inna ba'da dhanni ismun. Wa la tajassasu wa la yabtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha at-tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 42. In panagnaan ayat, falula, panagnaan ayat, ya ayyuhalladhina na amanu ijtanibu katsiran minad dhanni. Panagnaan ayat, daakan. Hikarwa ayat, panglangan. Wala tajassasu, wala yabtab ba'dukum ba'da. Panglangan. Daakan, iwan panglangan. Ayaw, atina, ani biniw halli ini o kamu mga bariman, amuhin, maghuna-huna, pamangi, hatay manghud niya. Panglangan. Adaakan, anivin niyo. Hikarwa, ayat, pangla, wala tajassasu. Ayaw kamu amuin, manibsib, atau manglawag dan amuin, lumawag, magjasus, mag-spy, iban ayaw kamu maglimot-limot, yang kataw, pangkataw. Panglangan sin Allah Ta'ala. Na, impanagnaandakan, ikarwa ayat, panglangan, na ini kau, magbalik kau mattu. Biar ini taubat ito. Magbalik kau mattu kau, amuin nalimot mo. Kaya bisarahan mo mangi, patudakiro, tumtumun mo siya, binafsil madlis bikhair. Amuin tampat, kaya bisarahan mo, nalimot mo siya. Balitaan mo siya, sin marayaw, din karayawan. Atawa, mattukaw, patao, nalimot mo, sisinay nalimot mo siya, fatadlog minhu, mangayo kaw kaniya,
ay yusamihaka. Amuin, maapun niya kau. Maapun niya kau. Baitaan mo, mga ako kamaapan, kaya nabisar ako, hatampat, hawaktu yaon, ini ikaw ini. Bieto. Amma, yeto in tauba. Ambo. Adapun long ni antara, in tauba tisaw, antara mo ibansin, antara singgin habaran mo. Biya din yung pagpareho mo. Banging kaaunan mo, ini ikaw. Kaaunan mo, ikaw. Bahilan, maikot kau. Ala nafsik, hagin hawaran mo. Yaon hagin hawaran mo, inka ikot. Tabiya, gatos tabiya. Fatatrukul bukhlah. Tinggalan mo, inka ikot yaon. Sipat yaon. Karena inka ikot, yu'tabar. Mabilang siya, mabista siya, min akbar ahad. Sa laggo amuin sakit. Sangi sakit, sipat, amuin hikabin sana si manusia, iwansin, dain kampung keluarga niya. Kumangi, manusia sampai kampung keluarga niya. Waliyajubillah. Bang bihet to mga umat Islam, in tauba nasuha, hati niya bihet tutui in taubat nasuha pagyanon. Tu parkala in parayawunta paamuhunta. In taubat nasuha, pangan na singka matauran dahin ha mga manusia in siya, in ayatin ligay rihim, duga bukon sila lamod ha ayatin. Bukon sila. In pagyanon, ya tiyawag sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Demikian adakala, na huna-huna, sin nakarungog sin ayat ini, amuin, long niya, bukon ako lamod ha, amuin, beita ha ayat ini, bukon ako lamod ha, fartawagan sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Dakala mahuna-huna sin kita. Iba sarta, unalto din ayat mulia, innama khassat til mu'minin. Tartanto biyaita amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Tartanto nasabot amanu. Ya ayyuhalladhina, wahai kamu, o kamu mga namamarat saya, tubo, pagtaubat kamu. Imana, wal ma'na alladhina amanu, imanga sila, namamarat saya, katan jami mukallifin. Jami'ul mukallifin, katan akil balig. Akil balig, rijalan wa nisaan, sagiran wa kabiran, usog babae, maasbata, dukuran wa inatan, usog babae, ulama wa muallimin, mga ulama ibansin, maghihindo ibansin, umiingat, anbiya kanabihan, mursalin karasulan, kulluna tasmaluna al-aya. Lamod kita niyo ha ayat ini, ya ayyuhalladhina amanu, kita niyo katan. Karena ing kita niyo, kabakan na to, najid haayat ini, taklifan, amuin, naraak kita niyo in akil balik. Mahuli, kabakan na to ay tashrif, ay tiyawag kita niyo si Allah Ta'ala, tawag sa mulya-mulya. Sa mulya, sa rayaw-rayaw tawag, ya ayyuhalladhina amanu, tashrif. Adapun in pagyanon tawag panglaggo pangharga kato sin Allah Ta'ala, haparman niya, ya ayyuhalladhina amanu. Na ini tawag nidaun taklifun, tawag hamanga sila akil balig, sukup na inakal, wa tashrif, iwan pagmulya, panglaggo. Na unoin, hijawab na to, tiyawag kita sin Allah ta sa rayaw-rayaw, pagngan, pagdanglay ka to, amano. Unoin hijawab na to,
labbaik Allahumma labbaik. Yari na ako ya Allah. Tumay maksin fartawagan mo. Hoon ya Allah, yari na ako. Yato yung jawab ta. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Yari na ako ya Allah, way roon sibu sali mo, way sakuto mo. Yari na ako ya Allah. Labbaik wa sa'daik. Yari na ako ya Allah, iban karayawan kay mo ya Allah. Wal khairu kullu fi yadaik. In karayawan katan halom sin ukum milik mo ya Allah, pagbaya mo. In tarbiya ini, labbaik ini, bukon siya tartanto, bukon saja tartanto hatao maghaji iban magumra, amoin metto pa maghaji iban magumrah, bukon in labbaik ini. Buat malingkan in siya ini dito iban sindikato haula haununo nakaw nakabutang hagwa sin lufa sutsi Makkah haununo kau ha dugo sin dunya ini dito intawag iban sin doon kay mo haununo nakabutangan mo ha dunya hula pu naka amoin kalagwan nakasin hula halawd nakakaw hataas nakakaw yeto lamod kaw ito dakaw dito iban haununo kaw nakabutang dito hahula Makkah kaulun labbaik Allahumma labbaik wa huna di hakabutangan won hakabutangan irtijab amuin hati niya yaon hihinang mo biabog-bugan mo wa amalun iban sin hihinang mo gawgot kaw iban sin hihinang mo atawa nahinang mo na yeto na bang bihet to mga umat Islam afavila nagfarman in Allah Ta'ala kay mo tiyawag kau sin Allah afavila kau tawagon sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu o kamu mga bariman labbaytahu subay mo siya taymaon subay kau mag-respond biya sin cellphone bang kau tawagon sin maas taymanghod mo bagay mo kalasahan mo suway mo kawaon in tawag kay mo yaon mag-us-us kaw amoin sumambag kaniya na biyadi na bang Allah subhanahu wa ta'ala in tumawag kay mo sin sarayaw-rayaw calling kay mo si Allah ya ayyuhalladhina amanu tubu suway mo ito sambagon labbaytahu lidhalika hanasabot ito ida syarrafan Allah bangkitan niyo tawagon sin Allah sin tawag sa mulya-mulya pagdanglay labi pa sa din ha excellency atawa honorable excellency bukon hatbet to amanu tao lapas tao salamat dunya akhirat hati sin amanu hati niya tao sanyang tao malapas ya ayyuhalladhina amanu sarrafan Allah bang kita niyo mulyahon kita niyo sin Allah sin mga partawagan tartanto khassana tertanto kato siyuko kato sin Allah khassanallahu biha tertanto special kato sin Allah Ta'ala in partawagan ini siyuko kato tartanto sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aksaruha kama tauran sin tawag sin Allah Ta'ala kato amanu ya ayyuhalladhin ja'at kiyabaita fil madinatil munawwara doon ha Madinatul Munawwarah adapun ha Makkah
in kaaunan sin Quran via turun muhatiban via turun in Quran hamakka muhatib saja tungod saja imbis sara iwan panawag-tawag saja panawag tawag saja sin Allah Ta'ala hapangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya sin ayat sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddassir, Ya ayyuhan nabi, Jahidil kuffara wal munafikina waglud alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Surat Tahrim. Ya ayyuhan nabi, o kau Nabi Muhammad. Adapun hawak tumayan naon na in ummah jamaah mataw na in tumpukan sin ummat sin Islam Islamiyah fasyarrafahumullah na miulya sila sin Allah Ta'ala iangkat sila sin Allah diang layan sila sin Allah Ta'ala bihadan nida sin partawagan ini padalik hanasabot ito anta ini kau wangkau natawag sin Allah Ta'ala tastajibu lillah jawabun mo, sambagun mo in Allah subhanahu mahasut si tabaraka wa ta'ala sambagun mo siya ibani ma na sin tawba annaka bunnato din ikaw yuradu bika al-auda in maksud kay mo sin Allah tiyawag kau pabalikon kau sin Allah Ta'ala pakain magbalik ila sifain maun paamuin sawasa amin way tamak tauk tuksin nyawalihan mo iwan sin ginhabaran mo amuin sawasa ay way dusa way tauk tuk niya way tamak niya maun pa sa sawa-sawa amuin pabalikon kau maun pa pasawahun igon in lummi in tamak sin nyawalihan mo iban tawagon kaon maun pa pasutsihon ni kaiha pasutsi kay mo magbalik iganin tamak sin nyawalihan mo wasalamatiha iban sin lapasun mo siya salamatun mo siya denha fardusahan denha lummi in nyawalihan mo amito maksud sin tauba pabalikon kau sin Allah Ta'ala biya sin sapan biya kausin nyawalihan pa wayroon dosa-dosa niya bisan biya hanglo amo eton in tauba pabalikon kau ila salamatiha ila sahatiha iban pabalikon kau pa amoin healthy magbalik way sakit-sakit niya in nyawalihan mo ginhabaran mo unal tuod in dusa karena unal tuod in dusa in siya subbihat piyasibo siya bil kusur atawa ma indusa hikatamak siya sabab sin amuin bang mataod in biya salla mahinang modusa tamak iban indusa sakit ikarihil sakit sin ginhobaran mo iban hikalummi kaniya hikatamak kaniya na apabila ingkaunan mo kananaman mo in sakit hawak tu kau paratungan sin Allah sakit in ginhobaran mo uno-uno na sakit kananaman mo na bunal tuod din ha hikmat inian hikmat sin Allah Ta'ala patumtum kato sin Allah antaj alal alam antaj alal alama fiya panjari sin Allah fiyan sin Allah in sakit yan ni'mat kayo sin Allah min ni'amillah din ha mga ni'mat sin Allah al-kubra sa lago-lago ni'mat sin Allah Ta'ala sa lago-lago karena naman si manusia
in mga sakit ini, bang mo ka na naman yung mga sakit, magto ikaw mag-react, payusra, mag-us-us siya, fi ilajiha, paubatan niya, in sakit niya, biring kaig niya, uno-uno na sakit. Adapun, impakaradyaan, parkala, ruhi, ruhiya, nyawalihan, si manusia, iban pangatayan. Kaibanan na, kaibanan manusia, kana naman nila insakit ini. Bang masakit inyawalihan, iban sin pangatayan. Bang katamakan inyawalihan, iban sin pangatayan nila. Sa magawa, in kamatauran nila, di nila kana naman insakit ini. Sabab di kakitaan, bukon siya masakit, kana naman. Ang kanito mataod, hindi makananam kaniya. Iba ni mga sila, di nila kana naman insakit ini, hadunya, tanto. Kuno nila kana naman insakit, fi mawaqifil qiyamah, hadlaw qiyamah. Hadlaw qiyamah. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Nah, firman sin Allah, apabila dumatong na in adlaw kiyama, ja'at tamatul kubra. Fa idza ja'at tamatul kubra ay kiyama. Buhiun na manusia dahin halom kubur nila. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Yat haadlaw yan katumtuman na si manusia in amuin nahinang niya hadunya. Katumtuman niya, kananaman niya na nasasakit to inya walihan ibang pangatayan niya. Makayog to yung pangatayan inya walihan niya. Kananaman na si manusia. Kuno kananaman, hati niya, yatadakkarul kafir, katumtuman na sinta o magkupur fa Allah subhanahu wa ta'ala hadunya. Insakit ini. Kuno nila kana naman, wa burrijatil jahimu liman yara, hawaktu azharatil jahim. Pia kita nasin Allah ta'ala, pia tampa na kanila in hospital, pag-ubatan, sinyawalihan na sasakit, ibang pangatayan na sasakit. Waburrijatil jahimu liman yara, ay wa adkharatil jahim. Pia kita nasin Allah ta'ala in hospital, sinyawalihan na sasakit hadunya, makayog hadunya, wala nila iubatan, inyawalihan nila, impangatayan nila, hawak tueton, katumtuman nila na hawak to sila, papaubaton na kanila, inyawalihan nila, haafinar ka jahannam. Waliyaju billah. Yawma yatadakkaru insanu ma sa'a. Waburrijatil jahimu liman yara. In manusia ini, namong na siya, imano siya habihetto, inagi niya, Rabbirji'uni, o Tuhan ko, pabalikan na ako ya Allah, padunya. Miki pabalik padunya, sa magawa mga tuan mga rayang, hawak teto bada asarati alaf sana, puas na ibutahon na, baka kiamatun na indunya atawa ba'da mi'at alafis sana, puas na gatos tahon na limabay. Ampas siya mangayo mikipabalik pa dunya. Agi niya si manusia ini bihatto, Rabbirji'uni ilad dunya. O Tuhan ko, pabalikan na ako pa dunya, mag-ibadat na ako. Ay patambukon ko na inyawalihan ko, ibang pangatayan ko, igan ko na in sakit niya, in lumi niya. Mangayo siya bihatto. Why na yato? Useless na.
kita karion sin Allah Ta'ala. Wad dunya asbahat safsafa. In dunya wayna bud niya, patagna wayna laut niya, wayna gimba niya, wayna dum niya, wayna adlaw niya, wayna waktu, wayna kiamat na. La tara fiha iwajan wala amanta, wayna kagitaan mo luon sin dunya ini. Wayna kakitaan mo, wayna room niya, wayna adlaw niya, wayna mahapon niya, wayna mahinaat niya, wayna kawud buran niya, wayna papadna, patagna. Tajid jibaluha kad asbahat kalihnil manfus. Kawakan mo yung kawud buran niya, biyasin amuin. Nahinang siya biyasin gapas, huyupon sin hangin, marana siya, wayna patagna siya. Wasyamsuha asbahat kuwirat, in matasuga niya wayroon na, baliktad na, wayna mahapon, wayna mahina at wayna dum niya, wayna tampan niya, ila ayna narji, pagkain na kita magbalik, pagkain na siya magbalik, imano siya mikipabalik, ila ayna tarji hadal insan, pagkain na siya magbalik, ba'da madi malayin sana, 50 milyon tahon na, wayna na uno, mikipabalik pa siya vieto, in agi niya farman sin Allah, in agi si mano siya bayni, la'alli a'malu saliham fima tarak. Ya Allah, pabalikan na murah-murahan kalau la'alli inako mag-amal salih na ako, mag-ibadat na ako, fima tarak, hati ay kuran ko hadunya, parayaon ko na ya Allah, magtaubat na ako. Yeto inagi si mano siya, kalla, never na tukutan kita sina, di na to dito manjari, way na extension, mga yuko extension dito, padunya, way na, kalla, tanto di ito. Inna kana inadlaw yan, inyaon, kalimatun huwa kailuha, kabtangan sadya si mano siya yaon, kabtangan niya sadya. Imbis sara niya, nabihet to na imbis sara niya, wa min waraihim barjahun ila yawmi yubathun, ay haulihan nila yaon, kiamat na, adlaw kiyama, adlaw pagbuhi, adlaw paghisab, way na in dunya, way na pag-ibada, paghisab na yung pagbista na. Lidhalika nasabot, najid, kabakan na to, bunan to din taubat, pag iyanon tauba ya ihulladina amano, hammamat, in taubat ini, banyos, pagpapayguan, paglalanuan, paglilisinan, pagpapayguan, yagtasil bihal insan. In taubat, ini fi'aun sinallahu ta'ala, sa kaula-ula mga umat Islam, banyos, pagpapayguan siya si manusia, ay paglanuan si manusia, sin dahir niya, batin niya, nyawalihan niya, pangatayan niya, ang gautabaran niya. Lidalik hanasabot, kabakan na to, bunato rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kaunan niya, kana yatubu fil yawmi mi'a marra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kaunan niya, makahanggatos siya, mga taubat pa Allah, halawm sin hangkadlaw. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makahanggatos siya, mga taubat pa Allah, halawm sin hangkadlaw. Mi'a marra fil yawm. Amuna astagfirullah, astagfirullah. Ampuna ako ya Allah. Ampuna ako ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiya din ang kita ni ummah, bardosa. Dumadlaw, mahapon mahinat. Hati ni halong kita ni dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maasum siya. Qad ghafara Allah ma taqaddama min janbi wa ma ta'akhkhar. Sa bihat to fain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa yastaghfirullah fil jalsati 70 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengayu keampunan fa Allah, hambuk lingkod niya, majlis niya. Maka kapituan na wa wailun liman galabat ahaduhu asaratu. Kabinsanaan na, kalugian na, hisiyo-siyo, daugon siya sinhambuok, inhangpo niya. Kalugian dakula hamano siya, amuin faraugon inhambuok, hangpo niya. Maita mga umat Islam, bunaltod in hinang mangi, bangkaw makakumit, dusa hambuok, taktub sa iya. Hisulat kay mo hambok kangian. Hambok. Walhasana in hinang marayaw hambok, taktub hipasulat kay mo asara. Ay hangpo karayawan. Namaita kita daugon sin hambok, daugon tayin hambok sin in hangpo ta. Ayaw kita paraog, haviet to. Doon kita marayaw. Tsaka inhambok marayaw, hangpuin karayawan niya. Inhambok mangi, hambok na isabihin, kangian niya. Na ayaw kita niyo magparaog, daugon sinhambuok inhangpo na to. Na afavila yung kaunan mo, aji dyan, hati niya, di mo kagausan, malamakaw, inhuminang, haadlaw mo yan, hangpo karayawan. Amuin, tuwajin timbang long niya sin kangian mo ha adlaw mo yan hangka adlaw na kabinsanaan day sab kangian falwail in siksa kabinsanaan wal hujan iban sin kasusahan wal ar kasigpitan was sinari was sika kangian kasigfitan liman galawat ahadu asaratu hahisiyo-siyo daugon siya sin hambuok niya. Daugon in hinang niya marayaw sin hambuok kangian niya. Na afabila ijan habihet to mga umat Islam. Kitaan na to. Paahaj na bang na to kawaon. Adam alayhisalam, apo na to Adam alayhisalam, kabakan na to, annahu, bunal to rin, apo na to Adam alayhisalam, awwalu, siya yung panagnaan, mantaba, ang magtawbat. Siya panagnaan, magtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala, mga yung tawbat fa Allah ta'ala. Parman sin Allah, kala, ay, in agisin afu Adam, iban sin afu na to Hawa, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Parman sin Allah Ta'ala in agisin apo na to Adam ibn Hawa, o Tuhan namo naanyaya namo in ginhawaran namo bang mo kami di ampunon ya Allah, ibandi mo kami kalasahan ya Allah, tanto ing kaunan namo dahin ha mga tao lugi. Dahin ha mga tao lugi. Wataba Musa damikyan, mga umat Islamin, Musa alayhisalam, magtaubat day sabsiya, hawakto siya mangayo siya amoy kakitaan niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakita kanay mahasot si tabaraka wa ta'ala. Hafarman sin Allah ta'ala, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin andur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuh liljabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu
ilayka wa ana awwalul mu'minin. Ito mga umat Islam. Mangayo siya mangayo ini, amin pangayo niya ini, amoin di mapatot bang mo kita-kitaon ayat ini. Amoin pangayo niya ini. Hanasabot ito pangayo niya ito at niya magtawad siya o siya mangayo Allah Ta'ala. Bang mo dungdunganin ayat ini, may siya mga tawad sin mangayo siya, amoin kakitaan niya Allah Subhanahu wa Ta'ala tabaraka wa ta'ala. Bang mo kita hindi ito mapatod magtawad sa Musa alayhis salam mangayo na tawad uos siya mangayo ito patuhan na Rabbul Alamin. Hawak to siya amoin na napangsan siya pag kita niya tumajalli mahasus si tabaraka wa ta'ala habud tursina. Hawak to napangsan siya pag amoin nakasayo siya qala subhanak mahasut sikaw ya Allah tubtu ilayk mangay ako tawbat kay mo ya Allah wa ana awwalul mu'minin ina ko bunad ako panagnan nawarat saya magkahagad magtawbat kay mo ya Allah. Demikian magtawbat in Sulaiman alayhis salam, Daud alayhimus salam. Adapun in panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunal to fiatulun sin Allah Subhanahu wa ta'ala in surah ingannya surah At-Taubah. Fiatulun doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah At-Taubah. Ha farman sin Allah Ta'ala laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil asarati min ba'di ma kada yajigu qulubu fariqum minhum summa taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Surah At-Taubah. In tawbat diha ini hal in siya hal niya qurbur min Allah Ta'ala. In siya amuin mangayo magpatisuok fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harin siya sa suksok fa Allah Ta'ala sa mga yufain Rasul sa tawbah. Inha niya sifa. Hati niya inha diha ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin way dosa niya sawasa lil abdi ma Allah. Pangayo niya ri amuin siya na mga siya sa sutsi sa lano inyawalihan niya amuin in ipon iban sin Tuhan niya. At tauba ang kanito in taubat in butangan niya manzilatun aliyah. Siya nang kabutangan niya sa taas-taas wayroon na makaliyo mataas bubutangan darajat din hapag taubat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na ibadat taubat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laysa fawqaha manzila at tauba kana in taubat libasun yarbisuhu at-taib. Tamungon siya, sulugon siya sin nagtatawbat na ingkaunan niya habiban lillah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kakasihan siya atawa makasi malasa siya fa Allah Subhanahu mahasut si tabaraka wa ta'ala. Hangkan ito hanasabot manyarik man at tawbah hisisiyo kaingatan ni manasin tawbah kabakan niya tatak yaon sa luag-luag in lawang sin tawbat in tao nagtatawbat yandur ila min khilali nawafid tawbah in kitaon niya din ha amuin dan labayan waktu labayan tandawan sin tawbah lawang sin tawbat maun fa nafahatillahi al-mutanazzila maun pa amuin kaampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taas-taas damikyan kitaon sin magtatawbat maun pa amuin gusi karayawan sin Tuhan Rabbul Alamin amuin tiyaga masya sin Allah Ta'ala ha mga sila nagtatawbat habihet to mga umat Islam in tawbat doon hakaibanan manusia
hawakto katumtuman nila in panganal niya bunal tuod bukon tartanto kanya in ayat ini atau in bisara ini di annaw kana in siya in itikad panganal niya in siya atin niya mataas atin niya wala siya roon wayroon dosa niya atawa wayroon kasaan niya in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda law yu'akhijani Allahu ana wa akhi Isa ibn Maryam bima jannatahu hatani la ajabna summa lam yudlimna say'a. Apabila hanasabot ito amoin in mga kakahinang hinangon sin kita hinangon in tawbat amin haadlaw yan atau konsum di niya kaingatan in kasaan niya in dosa niya malingkan puasin aun wakto suway na mga kauhaan taon hangpo tahon kakauhaan taon doon hanasabot yan kawakan na to in ginhawa hati niya kawakan mo rin ginhawa baran mo na to ni ikaw na halom kasaan na amuin atawa na hinang mo dusa. Long si mga ulama na to mayta mangayo kaampunan in Rasul sallallahu alaihi wasallam para halin siya maasum atin niya biyayta na siya Allah way na rusa niya sin liabayan iampun na siya iban sin susungon niya ampunon na siya sin Allah Ta'ala ibanin siya yaon siya musawwabun al musawwabu atin niya yaon siya haaturan sin sara yaon siya aturan hati niya kimukog daning kataan hinang niya sa may tapas siya magtaw mga tawat pa Allah Ta'ala laong si mga ulama makahati in siya amoin yaon na kaniyain al malakul karim al Jibril magkawon kaniyain Jibril alayhis salam na mayta in ay shay'in yastagfir uno pa dusa pag pangayuan si Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah Ta'ala uno pa yung pag-istighfaran niya in agi nila yastagfir in Rasul mayo siya kaampunan min amalin hasanin dain has hinang marayaw maun pa hinang labi marayaw min amalin hasanin ila amalin ahsan dain ha hinang marayaw maun pa labi marayaw amating pagtawatan si Rasul lamin jambin bukon yung pagtawatan pag-istighfaran si Rasul dain hadusan niya na apabila ingkaunan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga iyong kaampunan dahin ha uno hinang sampurna maun pa hinang akmal labi sampurna yet to in Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkaunan niya mga iyong kaampunan ha hambuk lingkod niya makakapituan mag-istighfar in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin ha mga hamamat sin tauba amo na sambahayang bilang sambahayang na to 5 waktu sunnat fardo naka in siya banyos day sabsin taubat as-salah hadis sin Rasul araaitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasil minhu kulla yawmin hamsu marratin hal yabqa min daranihi shay'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadhalika mislu as-salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataya muttafaqun alayh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam unulong niya in bistahan niyo pangita niyo bang in suba yaon ha halaman niyo ha unahan sin lawang niyo hamuk taniyo at in suba amin tubig yaon sapa yaon na may kamurun has suba yaon sapa yaon hatiap-tiap hangka adlaw makalimah mamahigo ka makalimah uno ang baba makapin lumme din habaran niyo long sim mga sahaba wayroon na ya Rasulullah din ha mga lumme makapin ha baran sin tao sabda sin Rasul fadhalika mislu salawatil khams na hanasabot ito biyadahan in sambahayang 5 waktu yamhullahu bihin al-khataya papasun sin Allah Ta'ala in mga pardusahan niyo papasun sin Allah Ta'ala
makapapasin, kaigsin in sambayang 5 waktu, makaigsin mga fardu sahan niyo muttafaqun alay. Sa mura-murahan mga umat Islam, tubtob dito na sadya in waktu na to pamayan dihilang pakitan sa Allah Ta'ala pangumulan mahaba kabalikan na to kasudpatan na to in topic ini. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah yato na in pangadjian na to sa rayaw-rayaw ngud pakarkala pagtawbat amin sambatan niya rayadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam yampun na sin Allah Ta'ala in pardosahan niya nakaunay man nakahuli wat malingkan sa taod-taod dahil mga pagtawbat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa milkiyalukis hadis samuk riwayat makakapituan ng karumang kaadlaw o namuk riwayat makahanggatos ang karumang kaadlaw. Nabiya din nabaing kita niyo amuin wala na to pa na siguro in kita niyo yampun na bihan atawa wala na to na siguro inibadat na to tema na sin Allah Ta'ala masabit to subay kita niyo magmatuyo labi na waktu biya masuok na rin na kumanin bulan puti sambatan na sin kamaasan in kita niyo ipagpaputi sin pangatayan ipagpaputi sin katanhinang ipagpaputi sin ini amoy nadat palangay insyaallah Ta'ala doon kita niyo hayan timindog aamin pamiat si Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan salam doa pakatan tiap-tiap amoy in imalop kamo waktu ini man si mga sila amoy in long ta yadto hakalayuan yadto masing-masing simusugpat kato taniyo amikyan day sa in mga sila amoy in wala nagbatil awol masing-masing timatandon kamo ini dahil hindi ini supaya sadya in perkala na to ini manuituyan insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai magka-malukayan murmurahan mga katawte manghuran na ibalik pa ko na to in microphone magbalik mga hindua magkhatam sin pangadyan na to aron ng pagitapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhik sawaban ala sunnati nabiyik. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak wa la takilna ila anfusina tarfata ayn wa la ila ahadin min khalqik. اللهم أصلح أزواجنا وذريتنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتنا أستغيث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.